Watu yangu wa Burundi mpoaje, mambo vipi? Nadhani mpo fresh sana. Rero abarundi bari kwishima arimo kubyinira kugakoma nyuma yuko Minister of Finance, Budget and Economic Planning akabazwi ku mazina Alain Ndikumana amaze gutangaza yuko abarundi bakire delegation y'abanyanigeria bafite amafaranga menshi cyane bari bayobowe n'uwahoze ari president w'igihugu cya Nigeria Olusegun Obasanjo, ariko nakabara ari kumwe n'umukire wa mbere muri Afrika ufite amafaranga menshi cyane akaba yitwa Aliko Dangote. Kugeza akakanya Aliko Dangote amaze kugira billions zigera muri 30 na miliyoni z'amadolari yo muri Leta Zunze za Amerika. Ubwo nimwe yashira mu Kirundi namwe murabizi ko n'amafaranga atajya muri calculatrice. Abagabo rero bageze mu Burundi ku munsi weje muri private jet yabo barimo kugenda baganira gakeya, ariko ikibazanye n'uburyo bwo kuganira na president w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye byo babasha kuinvestisa muri project abarundi barimo kugenda bakora, ariko by'umwihariko abenshi bakabavuga yuko kimwe mu bintu byazanye bano bagabo no kuba Burundi kugeza akakanya ari kimwe mu bihugu birimo gustrugglinga ku kijyanye n'ibikomoka kuri petrol. Ubwo no kuvuga ibijyanye n'ama essence n'ibitoro n'ibiki byose abarundi barimo guca mu bintu bitaboroheye cyane. Bikaba bivugwa rero yuko ino delegation y'abagwizatungo b'abanyanigeria iki ni kimwe mu bintu bikomeye cyane baganiriye na president w'u Burundi uburyo baraza kugenda beinvestisa muri iki gihugu cy'abashinga ntahe cyangwa se cy'abavandimwe b'ababanyi. Enda kugira ngo mfashe no gusobanura abarundi bagiye batandukanye ndetse n'abanyarwanda baraza ko bagenda dukurikirana. Uno mugabo Aliko Dangote akaba ari mukire wa mbere muri Afrika muri rusange nkuko nabisobanuye. Founder wa Dangote Group ingi ikaba ari conglomerate cyangwa se ya group huriramo ama company menshi agiye atandukanye, ariko akabarizwa muri iyo ngiyo twakwita brand name. Hanyuma rero no mugabo Aliko Dangote akaba afite ama company agiye atandukanye gusa nk'ubasobanurira. Afite nka Production Cement, iyi ngiyi ikaba ari ya mbere nini mu munsi y'ubutayu bwa Sahara, ikabikorerwa mu bihugu bigera mu 10. Hanyuma nanone ikabibasha gutanga byibura miliyoni 53 buri mwaka, ariko muri plan yabo akabavuga ko guhera muri 2027 bagomba kuzajya bageza kuri toni zigera muri miliyoni 62 buri mwaka. Hama none akagira uyindi company ikomeye cyane ntekereza ko nani abantu benshi bamenye ya Energy and Oil. Ubwo no kuvuga ngo byibura ni bijyanye n'imbaraga z'amashanyarazi ndetse n'ibijyanye n'amavuta, ariho habarizwa cya kintu twitaga cya petrol irimo kubura mu Burundi nkuko mubizi. None ino company y'ino mugabo bita Aliko Dangote byibura ishobora gutanga barrels 650 buri munsi. Barrel ni unit ikoreshwa kubisukika, barrel imwe none ikabihwanye na litiro byibura 159. Ubwo ni muza kuzikuba kuva igituma ino company cyangwa se iki kijyanye na Energy and Oil ariyo ya mbere ikomeye muri Afrika. Akajya n'uruganda rufilterizing ibijyanye n'ibimera, akagira uruganda rw'isukari, akagira uruganda rw'umunyu, ndetse akajya n'uruganda rwa flour and plaster, bigaragaza urwego rw'uno mugabo. Ngaho namwe rero nimuze tuganire ese koko ino deal abarundi bagiye gukorana n'abantu ba investor b'abanyanigeria, harimo aho za president w'igihugu cya Nigeria Olusegun Obasanjo ndetse n'uyu mukire wa mbere muri Afrika akaba ari Aliko Dangote. Biraza guhindura amateka y'u Burundi completely cyangwa biraza kuguma ari bya bindi by'u Burundi? Namwe nimuze mutubwire. Muze kubura kwigurira telefone nziza igezweho ubwoko bwose wakwifuza, cyane cyane muri iPhone cyangwa se uri modoka gukodesha no bate postowa kaza kukorereza ko ibi ngibi byose kandi ku giciro gito cyane. Amagare muri screen ya telefone yawe, ibindi byose biraza kuba byoroshye.